Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadin baka office jong u district transport officer jong East Khasi Hills district dangshen kalapan mi ya ka hukum haka khandai tarik unaitung arjar arfuar ban khang kamai ya kinongnya tuk arshaka rapido haka kharwai tarik unaitung arjar arfuar kinongnya rapido gila lek ban ya kendo ya u district transport officer uba di lamin ban ya kran sani halor kane kajingsha khang kamai kat hadu bakala khta ya ka kam kamai jakpo jongki Habay ekran bat ka kenhon lum kubor jong Batisi TV ki nongnya rapido kilayeto bakum kisamla ki ba shuim kamai jakpo dakani ka kam kimla setia banshna da ka application kumbalashna da ka company rapido na Bangalore nrai ka ei ka baki angnot menta kalong baki bor badai pe kin ai no da ka permit khnang bakin dupla ban kamai kumbalong ki taxi kamai Haga joko por kala karpat iki bor badekmi bagin penmi no kham kloy ya karai khnang bagin dupla ban sedang no mardor ya ka kamai kaji ke jongki Keluarga jangan kendut ini di situ tanya nggak yuk kaji pencai sekarang kata gata ba ki ai ma ka chiki ka pala khang ya tang kau ki di situ kila stu yang ni ba ki ka pada kam hadian tambah mentaki ang tim petla benrai ba kim hap nya ka cepat ki bahe bahan ka sapat ya nak lian jumi ba ni sulang punta ba di patai sekarang ka license ka permit ba kata ka yu yang ni akloi banget kita amba tahu ka cepat jumi ba ki sapat bahe ba kita mau ni data kita si belas ni ya dan ni kata sa bersenai ke ap ini menyesnai ke ap yang kata kalau menjadi ni mentang kuat benang ba dah katakan kasus ini saya ingin hadap kata ya suha ban perkara ini bang yo ka offline no nang ba kadip su ki pat ba hal no pendok ngacron na no ka porti ba dan mobile ki bam dan mobile kinyo ya ka jing sakri nangi ki two wheelers ma ki kila ai ka bangi dan kam ban sembiang oh ni kelai ban ne kata ka association ka permit ne ka license ma kembala kada ini ni pan ni kepat kan amar bagi ang ba ni hable ka association ni kata terus tanya hap ni hable sa UAP sa snama Jadi te kung ki basu kamay jak po daging ki asaka te saya gen ni ho kisama do kata-kata bangin pendem kami tahu apps bangin sinama. Ini ni syukur naga sarkar kalong ba ya kata bagi ang bakin syong meeting menta kalong ba kan kampan kloy ini app kata ba ar kalong ba yang tahu apps cengin dan bor ngin buat bor mah kata-kata bangin sinaya ta apps ni kerpat bangin nong yo offline ada ki ang bangin le kata license ke permit do ilang ibakloy ban le kita andai tang ba kinong bagin snayo apps bagin long bagin yo track ay bangin kit pasnya kanya ma namaru apps ban snayo apps kalang ba ram hadu kata marsa ko wirong himdan ay dahi ni sama ban snayo taw apps ini pa de ka sarkar ba kan eknang kan sosun ay kanya ngili ba injak po na kanika kama ni buram ka sarkar ngin pa ban le paksa ay kata ndrengi ya ab ya kajing peni bor tang kan abangin kuat apat bakan peni hadin sitayo hadin atayo ni kuat bakat bakakuai kan peni no nambangi tiba kamai tiba silun namari silun seperti pidan semang ni kuat abakas sarkar kan hampir kuai kata kan nambangi ngin kai ke bangi ni simlun ni laban sia kalon ni laban pendap hin asam ni jengkan kam jong jong ro nambangi laj ban pana layung asam kan markum bangi jukang ba Ime ipai lah besayang ni naduk manusia. Dimana kalau ada kapor kejangi bangin yang lagi kejat, bangin kerjaan yang kejang kejang kaskan, bagi kejang kam macam. Bangin kuat bagi sarkar kan syukur kembas tayo artayo na. Kalau bagi syukur mentah kata yo kuat bagi senang kita nya ka jubak nak sarkar mah. Nambah kita pula cepat la mah ba ang ni ba dan ki pasimluan yu. So ni ki kunta ni bang dalok la dan yu ni hapat khat la. Takam kajam ngimdan madang sisong kami ngimyo ang kamay ni penbam kay kan. Mar kembang tip bangi hakalun ru sisin bakatu katarik ke bangi ngilabuk nya bisiu tip tip bakatu katarik la dan la minta kelak kisut dah
ngi babelana kan itu ngimla bensi setang lada ka sarkar ka harap bensi kabiang mahajing long ni view to mesti belam mesti ni bam tu ya minta ka sokar ka sama kuni ni bam ni kai maka hasilong kabun ka nginda ni cubelang sengiru nginda yo belang sengi menaro ni kami yang kamai manang itu belang mesti idori pare ngalo kunung kiti ni pa kunung para sama be kunung kiti kumangal kunung kiti minta ngatre yang berka belang mesti rate something itu bomda mari ke juna itu buat mentau tim dah kajur kajap beduna kemarin do kajak kai bejet serem minta ka sokar ka macam kadang mental tinggi ikut sama beri ban ngok kepat jur ka sokar coba ban flight kalian tinggi banget yo macam keluar menurut you mentah sulung bun ke